नंगौ जोंनि बे सेङाजान ओनसोल जिथुनिखि सेङाजान बुटकाट बे ब्रह्मपुत्र दैमा हाब्रां सेराव जों दिनै जोंनि गासै बेखिनि एरियायाव जेसेबां माहारि जाथि गोष्ठियाव दङ बेखौ जोङो गावबा गावनि धोरोमखौ लानानै जों दिनै जेरै जोंनि बाथौ धोरोमजों जों दिनै आर'ज जों लादों मोनथिना लादों आरो लोगोसे बेयावनो जोंहा ब्रह्म धोरोम दङ बिथांमोनाबो जयग'नि हाबाफारिजों बिथांमोनाबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंदों मानोना जोङो आरो ओरै गासैबो माहारियारि गावबा गावनि धोरोम बेवहाय ज' जादों नेम बायदियै गावबा गावनि धोरोमजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंदों दा बेवहाय जोङो बे जोंनि गंगा फुजाखौ जोङो बोसोरे होबाय थानाय जायो दा जोङो बिदिनो बोसोरेबो जों आर'ज गाबनाय जायो बेबायदिनो ब्रह्मनि गुबुन गुबुन हारिनि धोरोम थायो बेवहाय दा बिदि जोङो दिनै नैबे गौरा कन्याखौ बेबायदिनो आर'जनि गेजेरजों बा गावबा गावनि धोरोमनि गेजेरजों गंगा फुजा जोंहा बे भेल बानायनानै होनाय जायो बिदिनो होयै होयै जोङो दिनै बोसोरब्रैयाव आगान होबाय दा बेवहाय जोङो होनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय माने गौरा कन्याखौ होबथानाय मानोना बै सिगाङावबो जोंहा जोबोद हालाय हाफाय जादोंमोन बे फुजाखौ होयैनि सिगाङाव जोंखौ जेब्ला बाराद्राय आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै जोंनिनो दानि बिटिआर WSCनि चिफ मिनिस्टार सारनि दैदेननायाव जोंहा क'क्राझारनिफ्राय सासे गोरों सासे आइजो जोंनो फुजागिरि लानानै फैदोंमोन बिथांनि बै होनाय समनिफ्रायनो जोंनि दैमा बे गौरा खुरखानाया थाबथादों आरोखि जों मेगनजों नुदों आरो जोङो गोसोआव फोथायनाय लानानै बे फुजा होनाय लोगो लोगो गौरा कन्या थाबथानाय लोगो लोगो जोंनो सरकारा जोंनो नैबे फारख'बानखौबो होनायजों लोगोसे दिनैसिम बे दैया खुरखानाय जायाखै आरो रिजाल्टखौ मोननो हादों औ मोननो हादों ओरैनोथ' दा 10 बोसोरसो जाबाय 10 बोसोर हाबबाय आवगाय सिगाङाव बेबायदि आयदाखौ होयियाव बेबायदि फुजाखौ होयियाव गोबां जायगा लाइन लथर गैयै जोङो दैमाजों खुरखानानै होखारजादों जोबोद गोबां जायगा खुरखाजानाय जादों आरो दा दिनै जों बे फुजाखौ होनानै रायजो राजानि गासैबो मदद लालायनानै गासै जोंनि धोरोमफोरखौ फोथायलायनाय लानानै दिनै बे फुजाखौ होनानै जों माने प्रमान मोनदों आरोखि दा दिनै बेबायदिनो दंबाय दं आरो दैया जेबो हालाय खालायाखै গংগা পূজাটো আমি এইটো কাৰণে দিয়া হৈছে আমি এইটো ক'বলৈ গ'লে অকণমান দীঘলীয়াকৈ ক'ব লাগিব যিহেতু আমাৰ 2010 চনৰ পৰা আমাৰ ইয়াত গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়াৰে পৰা আমাৰ গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চই আমি বিভিন্ন ৰাজনীতি দলৰ নেতৃবৃন্দৰ লগত আমাৰ গৰাখহনীয়াটো প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ তাৰপৰা তেতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ চলি আছিলে সেই সময়ত আমি কোনো ধৰণৰ আমি ইয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া নাপালোঁ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আমাৰ ব্যৱস্থা নিদিলে গতিকেলৈ আমি গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চই ভাবিলোঁ যে আমাৰ যিহেতু নেকি উপায় নাই আমাৰতো গৰাখহনীয়া হৈ গৈ আছে গতিকে আমি মা গংগা নামত আমি চেঙাজান অঞ্চলবাসী ৰাইজ তথা আমাৰ নৈপৰীয়া ৰাইজে মিলি পেলাই আমি ভগৱানৰ ওচৰত মা গংগাৰ ওচৰত আমি সেৱা জনাবৰ কাৰণে এই পূজাভাগি আমি আয়োজন কৰিছোঁ যিহেতু নেকি আমি কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি হেৰি নোপোৱাৰ কাৰণে সাহায্য নোপোৱাৰ কাৰণে আমি নিজৰববীয়াকৈ ভগৱানক আমি বিশ্বাস কৰি পেলাই এই পূজাভাগি আমি আয়োজন কৰি আহিছোঁ আৰু আহি আমি আজি 2026 বৰ্ষৰ আমি নৱগঠিত আমি চেঙাজান হিচাপে পঞ্চায়ত এখন পাইছোঁ এই পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চৰ উদ্যোগত আমি এই পূজাভাগি এইবাৰ আয়োজন কৰিছোঁ আমি মিলি পেলাই আমি পূজাভাগি কৰিছোঁ ইয়াত বড়ো মিচিং বঙালী হাজং বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমাৰ চেঙাজান নৈপৰীয়া অঞ্চলত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে মিলি পেলাই আমি এই পূজাভাগি আয়োজন কৰোঁ আৰু প্ৰতি বছৰে আমি তেনেকৈ পালন কৰি আহিছোঁ আৰু আমি অনাগত দিনতো পালন কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ